Bishop Mwesigwa ebyabugambera izobo byabanabugana abana 294 abo bureberezwa ankore burukwatiraho program ya ankore Diocese Bishop Scholarship Scheme ogu yababuganira hari St James Cathedral haro kandi urukiko rw'umwe rwayetabamwe abazire n'abana aba n'abandi bantu kuruga umbureberezwa ankole. Zaburi ganashitira mukago kubanza musime mukama akubane murunje kandi imbabaze nizebero nebero Daudi nico yagire ngo nece kindi zumurira mukama awe murunje byankori ngo nyayikireshwa kucokujuru ngume musime mwehereze ninye sigaho bijo muri imwe no mumanya no kumanya kumujuru wani ninye siga abo kuba mukama kwa kubakorire bingi Mukadawuda muhero akajyangumi nece kina bakosakora kureka kumwehereza kandi ico mwahiza kuchikora naco nikiza kubayamba no kubahwera omukuhambira barukiri kandi okamanyi okakiza nece cyo riyo no boronda hasa riyo tukugenderaho imwe abana mwana mugamba mwaja ngo ngabumangandi ogendo gambira abandi emshorronge ejo tati ekituruho omwishoboro ritu erinjiremo ninga ryoro obusabarebereza ubona na Bishop Wankore yatutuma yagera ngata mushorro ogutugomenti somo na Befeso esura ya 2:14 siyabu 17 Orukure byo bwegese ahabwa ankole Diocese Reverend Agasha Muhwezi yajanko burebereza bakatandikaho program eji bwayima yo kureba abana binjo mbyanga batine chwera ombyo bwegese twine abana abamazire university abana 8 kandi batungira imirimo twineho baroyazi bashatu umwe na Bishop Stewart University Underwrite Project nije na Millennium Sacco kandi nije nawe nakora na Bishop Stewart University mwene nabo kurebera haba mazire aha university kandi twineho nabanda bamazire za diploma za certificate kandi abatandikira kwa upgradinga urwo muri vezo babaganyiro program eji basimo bureberezwa ankole kandi bashoborere baganyirwe mu naho program eji ebihire Bachelor of Laws emyaka nayo nakashomera Bishop Bursary Scheme na kinagira LDC Raseo hatiya nikora na Millennium Sacco 2012 Limited Rugaga branch kama wika simwe. Amen. Haleluya. Amen. Amazina nira kandi tuyashimira Rose tuyo mu rugendo kandi sima munonga my Bishop ahabo mutisha go kumpera fizi kabasa kushoma Bachelor of Laws aha Bishop Stewart University naeza na nyakambera LDC kana yo nacheza hati nikora na Bishop Stewart University Kamita simwe. Amen. Sigira Adonia ngizina lyanje nanye kashomeswa Bishop kandi nisima mukama ahwecho hati kaheza ebrajiro at Bishop Stewart University right now ni ukora na Bishop Stewart University Reti Project na gachukube oima kwija mwebali mnonga Hona Bishop Mwesigwa yakoresa kira kakwehanangiriza abazire kurekeraho kutwara abana babo mu mashomero agarukonesa beji sima hangabo mashomero bitu mwine chance nyingi zo kugira ibintu binge bimwazamu mukabasa ku developing holistically abana baradeveloping holistically nuba kuza kuba bebembezi kandi ngo bose bari bebembezi research yandi nakoze inarebe konka abana babire baguma bari mu class konka no bakaba babire basinga class konka tine kinde cyaro takumanya na kozi ya swani takumanya na kutebekanisa kitandeki takumanya na kwera rumye takumanya no musiri nente okwekamwa takumanya abana nibakira kuteganisibwa munonga Gasha kwa Abdukalim Sengendo.